Dadizo Comedy TV. Naho mbese ndumwenda imbere wawe. Aha. Menyereye nabi. Barampeza umwuka. Uyu waranyica. Muhera hehera. Ndamuhera he ubumwuka byaramwe wampaye. Cyakwa hano mfitemo bombo y'icumi reka akira. Si byo se bombo y'icumi. Ibi ari byo nkwiriye koko. Koko. Ndabona ubuse ngo iki kindi we. Kira. Basi bombo yo ko gati. Mano wajya gumpira asiyo ya mu gitondo. Umunsi ndaraburijwe kabisa. Uyu munsi byanze. Mari. Nare n'ikindi ubona ushaka mfite gifate rwose. Urushyi. Hasod. Ha? Maniga hano ni hatari. Saza bino nibyo byano wambye. Umusa ibindi byo byana kwere. Seza ko naye byakubaho ko. Babise Dadizo Comedy TV. Polisi racikira beranyaho kaje. Ora subscribe dukomeza turye show. Genda tugende. N'ibiceri 30 byonyine ndaguha. Tarani yonyine. Iteza cyamuna none upapa ubaye inkunguzi. Mwana wanjye habutaho muri gutera. Ari gutera. Babise Dadizo Comedy TV. Kigali Universal Language School, ishuri rya mbere mu kwigisha indimi. Twigisha Icyongereza, Igifaransa, Igishinwa, Igihinde, Igiportuge, Igiswahili n'izindi. Wari uzi yuko imyaka yose waba ufite ushobora kwiga indimi kandi mu gihe gito? Birashoboka hamwe na Kigali Universal Language School. Ese urashaka kujya muri Amerika, i Burayi n'ahandi? Muri Kigali Universal Language School turagufasha kubona certificate zitandukanye zirimo TOEFL, IELTS, Duolingo, DELF na TEF. Twegere kandi tuguha amahugurwa ku bijyanye na public speaking na interview performance. Akarusho kacu dufite abarimu b'abahanga bakwigisha indimi ku rwego mpuzamahanga. Twigisha kandi amategeko y'umuhanda yaba mu Cyongereza no mu Gifaransa ku batumva neza Ikinyarwanda, kandi ukora rimwe gusa ugahita utsinda. Niba kandi ushaka kwiga programu zitandukanye za mudasobwa, karibu muri Kigali Universal Language School tugufashe. Dusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Shike muri etage ya mbere mu muryango E046A. Ushobora kuduhamagara kuri telefone 078 03 54 93 no kuri 07 87 21 68 40. Hitamo kwiga neza hamwe na Kigali Universal Language School. Muri kursi turagufasha nta mananiza. Ikoranabuhanga rigezweho, intumwe idatenguha. IT Zone, igisubizo mu ikoranabuhanga. Tugurisha computer z'ubwoko bwose, tukagurisha telefone z'ubwoko bwose, tukanakora reparation za appareils electroniques zose ku giciro cyiza. Turanguza telefone na computer, n'ukeneye imwe tumuhera ku kiranguzo. Ese waba ukeneye no kudutuma mu mahanga? Biroroshye, dutuma icyo ushaka tukikugezeho nyuma y'iminsi 3 gusa. Wadusanga mu mujyi mu nyubako ya Shike kuri floor ya mbere, cyangwa ukaduhamagara kuri 07 88 35 75 IT Zone, accelerate your success. Hitamo kwiga neza hamwe na Kigali Universal Language School. Kari akantu buriya ntabwo ngumva kari keza koko. Bakise Grand Secrets. Ladies and gentlemen, iyi ni episode ya 5 dutangiye. Uyu ngo nyuma yuko bimucanga Baris arimo arabura we amasaha ya gym yarangiye, ndibasohoka imyidagaduro n'ibiki byose byarangiye, mwe musigaye mwari marakina kindi biti. Baris wibangamira abantu dutaye. Baris ntago yumva. Baris mutwe ntago ari wane, ibintu ni waba. Muvandi mwe musohotse sibyo? Mugende genda siga Musa. Amasaha mwana yagiye. Ihangane mwana Musa. 5 dakika daha müsaade. Yarakaye kandi nta kundi nyine. Neden anlamıyorsun? Twafunze ibindi bikorwa byose. Kuki mutabyumva? Ya yok ben twafunze uri mukuri kihangane. Telefone irasona. Grand Secrets. Selam o. Ni Zahir uhamagaye? Açayım mı? Ni anko wawe. Mwitabe. Ngaho munyitabire. Hello? Alo Barış. Yego Baris. Barış değil Talat. Nina gari Baris Tarat. Var ya. Barış nerede? Ni Sinan. Arihe Baris. Squash oynuyor. Arimo arakina squash. Neredesiniz siz? We urihe? Biz Ataşehir'deki spor tesislerindeyiz. Turi kuri sports center muri Stainless. Kumbe diskuru ruhande. Mukobwa wacu. Ibibazo.
Ama galiba mesele kollarımda olmak değil. Yani ndakeka nta bindi bikomeye ndi mu maboko yanjye nta wundi mugore wayakuramo mu maboko yanjye niwe wenyine ugomba kujyamo bak abo bose nubwo bazaga ariko nta kintu numvaga ko cyabazana n'ubundi bakundiraga iminsi 18 bikaba birarangiye wakabyaga yagezaga 19 disu yaracyabyibuka bungu yavugaga amagambo meza amubwira utugamo turyoshye ariko ngo wapi mushiki wanjye reka cahidi ibyo yavuze kare agakobwa rwose ntago kagomba kugaruka muri inyubako reka Sıkma canını Halil'im. Hariri wigira ikibazo. Bak defolup gitti işte. Buri gicu cyose kiba gifite uko kijimye kandi buriyo kijimye. Umuntu agira atya akavuga ngo nkwingo ca bikaba birarangiye. Telefone irasona hano. Uyaza kwitaba. Halil Bey ne yapıyorsun? Hariri urakora ibiki? Alo. Konuşsana lan. Vugana nanjye. Zehira. Bana bak. Mvasha. Bu evi aramayacaksın, kırmayayım ki. Ino nzu utazongera kuyihagaramo cyangwa nzakuvunagura sha. Yaşa. O hala hayattayız. Genda upfe nk'uko so yapfuye mujyane mwo karya amateke mwe. Waretse telefone ari kuzehira. Kobwa wanjye. Ndagira ngo nyumve mukundwa. Uriya wimwumva. Wigira ikibazo. Bigira mpungenge Zehira azinga ari kubwira Zehira. Ntazi ko ari Zainab umukobwa we Chilen. Zehira. Alo. Ayo. Alongo ni ayo. Yo. Ni Zainab. Alo kimsiniz? Ese uyu ninde? Yanze kuvuga. Alo. Ainur. Nimba ari ako gakobwa kigize intuza karekesha. Yarabyumva byose. Ubuzima wabayemo ni hatari. Ntago byoroshye. Bimeze biti. Episode ya 5 Grand Secrets. Bibutsa gukora subscribe ukomeza turya show. Utarakora subscribe no kuri kwimana ntago uri maso. Abakoze subscribe muri maso we. Ndabakunda koko. Namwe mutarayikora ndabakunda bura mufite impamvu mutayikora. Urigiye nikigera muzayikora. Ndabeshya. Fırtına o zaman kopacak. Yeah. Yungu ati buri igihe kigeze byose byakunze cyangwa byakwanga iyo murabaruza uraza tu nanjye muntegereje muraje mu mbone urwo mwankoreye rurabakwiriye tu uyu bare bamubwiye hano umwana ari yaje kumureba ni Talati aze kureba umwishywa we bimeze bitumwishywa atazi ko ari umuhungu yaragasama agapira. Biraz konuşabilir miyiz? Wavugana? Tabii konuşabiliriz. Cyane rwose tuvugane kuki? Babaanneni bugün çok üzmüşsün. Nego kurara mu babaje rwose wa munsi. Ra'yı da çok üzüldü. Ne üzgünlüğünden bahsediyorsun? Zehira ntagomba ugira impuhwe. Nibingi ushaka kutuvugana? Bir gece kızı. Ikibazo ni ikihe? Ntagomba guhita mukobwa nshaka. Ese ntago urabyumva wa mwana we. Eğleneceksin diye Zehra'yı düşürdüğün duruma bak. Kubwijoro rimwe ryateje ibibazo byose ntago ubona ko ateje imyaka. Zehira se cyane rwose. Sana sorup ibintu byose nzajya gukora nzajya mbanza mutsa uburenganzira cyane. öğretmemişler. Senden mi öğreneceğim? Kubera ko urabona hari byinshi utigize ubasha kwigishwa. Aynen. Bivuze ngo niwe ujya kujya ubinyigisha cyane nzajya mbikwigisha. Karabaye. Ya anlamıyorum bir şey ya. Ntago mbyumva. Hari ikintu ntumva. Nyine icyo mvuga. Sonra karşıma çıkıyorsun. Uvuye imyaka yose waragiye urabura. Ubu ngubu uragarutse. Sibyo? Sonra bana amcalık lazım. None utangiye nyine uza kwigira nkaho uri uncle wanjye. Sibyo? Hadi öğüt. Nyuma yaho utangira kumpa inama. Sibyo? Hadi. Ngaho mbwira ngira inama noneho. Barış nasıl adam olur? Anlat bakayım. Sibyo? None ndiki ntago ndi umugabo. Baris. Başkalarını da düşünmeyi öğrendiğin gün. Ubu umugabo iyo wize gutekereza ku bandi. Ntago kuba umugabo ari igihagaro cyangwa iki. Umugabo nutekereza ku bandi. Nihangane pause. Ne düşündüğün gibi değil mi amca? Nkuko we najya gukura umubanye se buriya kubugenda ukica imbere nyo gukura mukavuga neza utajya gukora akazi ngo ugire gute nibyo bikugira umugabo wowe aramucyurira. Yuko umusura ahona na nyirakuru. Nako na nyina. Akaba nyirakuru uyu mwana. Bak Barış. Baris. İşin bedelini yıllarca yalnız kalarak nishyuye igiciro cyo kuba narataye mu rugo nkagenda. Besle başkalarına zarar. Buriya babaje abantu akantu gato cyane. Ugomba kwishyura igiciro cyako kantu babaje. Evet. Niyo byaba byo kwishimisha cyane. Nk'ibihese cyangwa kuva he? Sana dediklerimi dinlersin. Ya urumva amagambo yanjye nkubwira cyangwa ntabwo uri bunyumve. Biraterwa nawe. Kanka. Annemi ve gusa wa mwana ndajya nkubwire masum kızı üzersen nimba ugiye gukomeza kubaza mu magurya karşında beni bulursun. Ugomba kuba wabasha kuncaho urumva nimba ushaka kubaza mama nyogokuru wawe uzancaho ubwo bivuze ngo nijye ugiye guhangana nawe fata agapira kina
duhangane wa mwana we. Icyo atazi ko yari se, papa nawe ntazi ko yari umwana umuri imbere. Ati nimba utagiye kunyumva ngo ugire inama ugashaka kubabaza nyogokuru bivuze ngo ugiye guhangana nanjye, itegure duhangane rero. Tarati ntago turamubona uburyo akuramo ibintu bye, ntituzi nuko ateye, ntituzi n'icyo akora nuko yitwara mu bibazo. Reka turebe sasa. Git mama. Yewe nge ntaho ndi bujye, gusa ibibazo ndabirambiye rwose ba muri inyubako pe. Uvuze ngo ukimuko ngabandi bakobwa biki mayimeti we tuza sha abandi bari aho ngaho bashaka kugira ngo bazagraduating bagiye degree nziza. Buse twebwe hano tuzakuruza inyigisho. Umwanya wo kwiga ni mu rusaku. Urusaku rwa ingizi. Reka kwikunda mwana. Bakiraho. Mama vayo. Uçtunuz mu? Mama. Babam. Ay dur kızım. Bak babam götürmeye kalkarsa ev... Papa yaturakariye ibintu bya bibazo dore twafungiranwe. Tamam Şegül. Zaten n'abana mwese shawunge murabona norohewe nanjye byancanze muhungu wanjye. Gizli numara nasıl bulunur? Data nimero zibanga izi nimero nyine. Nimero zibanga vuze ni kwa ko nimero ziguhamagara ziri privé. Ati se mwana wanjye nimero za privé ziguhamagaye ntago wazimenya. Ati ntago bishoboka kiretse uwo nguwo yongeye akaguhamagara. Ese mama hari kukubangamira oya. Nimero ihora muhamagara ntago aramenya ngo ni yande. Nahise kari mu shiki wawe wahamagaye mukuru ariko wapi. Mara ntarabyumva. Pora. Bombe hakuno kuri ruhande. Zirana. Ufite ikihe kibazo wowe? Karakara. Umukobwa wanyu yateje ibibazo? Ntacyo. Koko sera. Ben seni. Ndakuzi mbwira ni ikihe kibazo ufite? Gidip bir şey yapardı. Ntabwo ufite ubwakomeye ya we. Yakareka. Verdi bana. Yansezeranyije ko nta byaga ari buteza. Kandi umuhungu wanjye ndamwizera. Koko sera. Tatmayın sen. Yakira guteza shawo imyaka nkasira gutya. Gide aradı. Çayide yahamagaye. Layık olmazsanız. Yavuze ngo ntazehira ngo rwose ngo ngubu kuba kaje hano ngo nta handi kare guhungira. Erega hariya ngo niwe. Yapar mı yapar vallahi. Abakobwa b'imyaka buriya nagatangaza bimva ko bari hari ibintu birenze. Ubundi surakeye kuri twamuvana hiye. Ego Yesu yibambye ku musaraba rwose aziza abana b'abantu. Ben yürür derler. Erega nimbwa buriyo zamoka kumbe disana ari kumwumva. Ondan daha kardeş bana. Zehra'yı sokan. Ati buri uko byagenda kose Ainur aracyarumwe muri twebwe. Ndacyamufata nk'uvandimwe. Rero Zehira ntago namureka ngo umushyire ku mihanda. Ntibishoboka. Ese umukobwa ngene mwangaza umwana nk'uriya w'inzira karengane. Yarabyumva aha naho bari kumuryanira ntago bazi icyo bakora. Arakora iki biragenda bite? Wari aha ngaha ni mu baturanyi mu nshuti z'umuryango nabo ni ikibazo umwe arabyishimiye uri ntabyishimiye. Ati nagenda nkagata nuko rwose Zehira ari umwana w'inshuti. Ati se buriya mufate nk'umuvandimwe cyangwa iyo bitaza kuba ariyo mpamvu pe kakabaye kari ku mihanda. Mwibuke papa w'umukobwa ntago tuzi nimba yarapfuye cyangwa ari muzima kuko batubwiye ko nyuma yuko batanga Zeynep yahise abura ntago tuzi irengero rye. Byagenze gute n'iki cyabaye? Mwitonde. Kumbe kujya kuri ruhande yaje hahandi umukobwa yakunda kujya gukorera ubugeni bwe, akora amavaze, akora utuntu tw'udupupe, abaza uduti ibintu nk'ibyo byose. Baris yakundaga umukobwa ariko nyine kubivuga ni ikibazo. N'abantu mu rukundo buri ahantu ruri ntago njya mbyivangamo urumva. Noneho ngewe mu minsi iri imbere ndaje mbereka Gapome mwirirwa munyirya ngo twasukanye n'udupome mbabwira ngo mumpa Gapome mwarabyanze n'abandi mwanga kumbwira uretse ngiye guhaguruka nkishakira. Başka bir zamanda belki. Yibutsa amagambo umukobwa yamubwiye cyagiye amuha agakombe. Amuha agakombe kanditseho utugambo. Gusinga uyu ntago azana umukobwa ari. Icyo arimo aratekereza, icyo arimo aribwira muri we n'icyo yiteguye gukora. Ibaze ko ubona umuntu ari kutabasha no kumukoraho aramuhamagara duhure muko ishwi. Ni ikibazo. Katurore episode ya 5 kuri Grand Secrets. Ngenda cyari be the great wanyu mukunda muri benshi. Ndabakunda we. Pora. Çıktı galiba. Evet. Tarati yagenda keka cyane. Günaydın anneciğim. Mary we umeze utese? Çahide avayo. Çahide umeze ute? Çeçuku n'abari bacahide ni hatari aba bafitanye ibanga. Sen niye servis yapıyorsun? Kuki uri muraduha hano se? Çağıracağım. Aynur arihe katari uraza uri murakora akazi hano. Ne? Aynur
ni muramukazi niko babivuga ariko buriya ni umugore wa musaza we niko babyita Bilmiyorum. uyu arabyumva bamuvugaho Okula gönderip baragira ngo umve ko bashotora mama akagira icyo akora impanga se buriya akarizo ziba zitaweho cyane nzaba ndeba Daha kendi kafasına göre nereye gidiyor? none se ne yagiye nta burenganzira asabye nta rushya namuhaye arenda gutuma nturika Cahide birahagije ese wasanga agiye kuri umukobwa we Küz veriyorsunuz. ntago byumva ari ku mukecuru numva iki kuri aho ngo ufite utugambo ntazi ubwo duturuka mu mwanya tumuka hano ndakwinginze nsiga mu mwanya kugira amagambo yakurenze nta munsi n'umwe uravuga ibintu byubaka mu kanwa kawe mwaramutse mukundwa barisare Hayatım. çıkmış. mukundwa si ngombwa mwihorere Tarati yagiye kuvugana nawe ijoro ryashize baha umwanya babagize uyu kumva ko Tarati ari kumwe n'umuhungu ni ikibazo arabyanga we ntese kari kuvuga ikibazo ni iki Ona mı kalmış akıl vermek? Haddini bil. none se nimba ari kumwe inama ni iki mureke swati none se ko ari kumwe inama ubundi ikibazo ni ikihe nyine oldu. ikibazo nuko nta muntu ubizi Ailemden uzak. mama umubwire agume kure y'umuhungu wanjye mu gihe nta nama nzima yamuha buri kimwe cyose gishoboka ku muhungu wanjye ndagikora ndigendeye swati wihatiriza ibintu ariko swati ntago ajya yumvikana na Tarati wa mugore we uri ibara rirenze ibara ngaho ryoherwa umukecuru ahita yanga kurya Cahide uraha mugane wa nyiri imipangu ngazakorera umuntu inkono ishyushye kumbe Omar ari aha ngaha we ntumbaze byinshi nitagisimana hari uwaje uyu byamwanze mbunda abo iyo bahuye banarwana we urakeka urajyasha Zehra ile konuşacağım. nje kuvuga na Zehra İdrak yolları enfeksiyon. man ntabwo urabyumva n'aka kanya Rahat bırak kızı. umukobwa mwihorere genda jya ku ruhande mushenzi arinjira hako man nkwice njye Zahira yaza yasaze Zahira Baris nshaka Zahira nshaka kuvugana nawe nkwice wowe nkwice unyice gaus nibiki bijya mbere yavayo Perene yavuyeyo vayo Zahira yagiye hese yabacitse yumvisha amagambo waganiye kare hano umwe avuga ati ngiye namuta akajya ku mihanda akabungera undi avuga ati nyamaze yaba ari umuvandimwe twamusigarana uyu byaramucanze ahari nawe ntibamwishimiye ni ikibazo kumbe yaje kwihura na mama Zehra kızım. Zahira mwana wanjye mama kobwa wanjye Ay iyi misin canım? mukundwa umeze neza ndagukunda Annem iyiyim. umeze neza mama cyane rwose wihangayika Çıktığımı bilemedim valla. ntago nari nzi ko wagenda nguhamagare Yani ben mama ntago naguma hariya ntago nshaka guteza abantu benshi ibibazo ntarandi ntago wanyishimiye mwana wanjye uravuga ibiki ese niki kindi cyabaye Ay yine ne oldu? nta banyamakuru nanone Zahira niki cyabaye imana y'isi n'ijuru ntago ari amakosa umva Biliyorum. ese waba uzi ibyabaye ndabizi rwose Sen oradan niye ayrıldın anlat bakayım. none se kuki uvuye hariya mwana wanjye mbwira icara umbwire kuki wavuye baganira utuntu tundi yabumvaga Kocaman yüreklerinize dert olmak istemiyorum. Her şey için teşekkür ederim. Lütfen merak et. ati ntago nshaka kubabaza imitima ya benshi reka ncaye ukuntu ngenda niyiteho byiza Cemil Bu kız kesin konuştuklarımız. uyu mukobwa ntago wabyumvishe nakubwiye yumva iki nyoko nyine Neden kovmazsanız elinizi başınıza. aha ngo nyine ngo ntago yajya hariya ngo no guteza ibibazo hajya hose ni ibibazo none do Cahide ntiyarivuze ntiribaye umukobwa nateje ibibazo mwamubwiye iki kugira ngo ave muri urugo ahubwo Konuşulacak. mwana wanjye ibi ntago ari byo kuvugana nawe urumva Yakar. rwose gabanya umudomo birangire Zahira ni ishyano zirira aho ngaho reka rigende uvuze ngo iki wankecuru uvuze ngo iki Anneme bak ya. mva nkubwire rero mama Hepsi senin yüzünden lan. ni amakosa wakiginga uvuga iki ni amakosa we Amen tica umuntu ntaretse nkavuna umuntu ariko icara Amen we nta mikino bafite ibyo bapfa ukeka ko yabagiye abibwirwa n'iki ndapfuye Cahide baramuzi kuva mu bwana ijambo avuze arishyira mu bikorwa niyo mpamvu hano umukecuru avuga ati nyamaze Cahide yaravuze kuvuga uriya mukobwa agize zose ni umutezi ibibazo katurore kumbe hakuno byatumye Tarati aza mu bitabo za muri codes katurore Grand Secrets mbabwira ko turi kumwe na Kigali Universal Language School
aho wabasha kwiga kuvuga indimi zitandukanye ukabona perime na provisoire mu gihe gito ibintu ari wane urakora cyane urakora cyane utarati vana Çektin misin? İflas ettiğinde mi? Seni ilgilen. Ako sura checking ibiro bikora he mu gihe turimo turahomba yagiye muri record zose ajya muri historique z'ibikorwa byo muri company barimo barahomba ni mukuru we İlgilendirmez. ushatse kuvuga iki Batıyor şirket. Borç. company irimo irahomba turi mu madeni nta kindi urimo uraho ngaho gusa ntacyo Bir şirketimizin olduğu. we ntago ubona uburyo nimo nayobora company Ne kadar ne? ko nayoboye ntacyo nambara nimo ndayihombye we wakoze iki muvandimwe Ne kadar borcu var şirketin? company irimo imyenda ingana iki Bir şey de ushaka ikibazo yapalım. reka tujye icyo dukora oya ntabwo urabyivangamo byibagirwe we genda wicara urye unywe uryoshye nta kintu tarati sibyo cyawe se cyakure wigereye kuri umuryango company uyivemo ntibikureba wowe byiza ibi nginde biguma mu nyine n'indokoka nzaruka nyine company nyizahure nyine ntibikureba ntibajya bavuga rumwe numbaze ngo bashwanye kubera iki nimba ari umukobwa bateranyije ntago mbizi ubundi buriya abavandimwe cyangwa se inshuti ibintu bibiri nibyo biza mbere kurusha ibindi umugore cyangwa amafaranga nibyo biteranya abantu kurusha ibindi witondere filime Açma anne. abantu umwitabe Bu çocuk niye arıyor seni? kuki uyu muhungu arimo arahamagara mama Bunu söyle. wimwitaba ndakubwiye wimwitaba umuntu mukuru ntabwo yakumva ibyo umwana avuga Efendim Barış Bey. Alo Aynur teyze merhaba. Anti Aynur uri hehe ese aho uri niho Zehirari Barış Bey. mva Balis Ben kızımdan uzak durun. jya kuri umukobwa wanjye ndakwinginze yaciye muri byinshi Yapma söyleme böyle. Anti Aynur wivuga gutyo nimba uzaho Zehirari mbwira Nerede olduğunu bilmiyorum. ntago nzi ahari Peki Aynur teyze. birahagije ibyo ngibyo urakoze uyasaze uyabaye nk'umusazi mama reba wera nta kintu umubyeyi wese atakora ngo arengere umwana we katurore Çözüm bulmaya çalışıyorum abi. Tek başına karar veremezsin. Veririm. komboye hakuno arimo arumva ndandi harimo harashya swat company Hiçbir şey istemiyorum senden. nta kintu ngukeneyeho nuhoshe yumvishe no kubamo indani bashwana aza gutanga raporo uhamagara yahamagaye mu rugo mama byose ababireba Alo Başakçım. Başak meze biti Madame Leman Tarati na Swati girdiler birbirlerine değil. barimo bararwana Efendim. yego madame Çok fena. barahanganye cyane Ederim kızım. urakoze kumpa amakuru umwana wanjye urakoze cyane İyi günler. urakoze ugira umunsi mwiza Leman ibi biryo umukecuru abana be yifitiye birwa bahangana Neden çıktın? mwana wanjye kuki ugenda gutya kuki wajyanye nawe mama nanjye ndabyicuza kuba twarajyanye ndicuza n'impamvu nabaye inshuti na Balis Ne diyeyim bilemedim ki ben şimdi. sinzi icyo nabivuga umwana wanjye Bir başımıza kaldık sokaklarda. Ne yap? turi hano ku mihanda tugiye gukora iki rero twenyine Ama artık bu şehirden gitmek istiyorum. ariko nanjye ntabwo nshaka kuva muri uyu mujyi ngo ngende rwose numvaga ntabishaka rero ariko ndabona bigiye kumatiza gutibika da mama ibi ni ibiki koko mwana wanjye wivuga amagambo nk'ayo kobwa yigendere nyine urumva mbonye akazi aho uko kaba kameze kose niyo kabara ko gukora mu rugo iriya nzu nayisiga nkigendera Ceren Hanım. hakuwa Ceren yarambwiye ngo nzamuvugishe n'iki kibazo yampaye nimero ze yaravuze ngo Zahira yagenda bakabana urumva rero uretse kubana mwana akorana byashoboka se nese mama kubera iki tutabana okay katurore yatekereje Ceren cyangwa se Serene nguko nzajya mbivuga mujye mubyumva ko wavuga Serene wavuga Ceren mama agiye gukora iki nyogoko nimvuga mama nkavuga nyogokuru byose na amazina ye yahamagaye hakuno muri kampani ye Buyurun Leman Hanım. yego Leman Hiç iyi değilim Hasan Beyciğim. ntago meze neza Hasan kuri uru ruhande Ceren İyi. endamu sameze atameze neza harasinziriye nyine Dışına bakmak zor olmuyor mu kızım? kumwita wenyine ntago bikugoye se ko ya Volcani nawe aramfasha ntago mba ni njyenyine icyo atazi kwa muto cyaringa ukobwa ni mubaye ibinyamakuru hano inkuru nyamukuru ku kinyamakuru iravuga iki ukobwa ni mubaye Gazeteye çıkmış. bari chamayi ibi byo
iyi ni ibyo nyine ubona Dal çapkın. yewe ga data we Çıkacağım. none se urumva ninde wundi yewe biratandukanye reba iyi foto hano do we na Zehra Imuri Yalmaz Zehra Yalmaz reba hano ukuntu bameze umukobwa niwe wabikoze arabizi ariko dore ko yirebeshamo uzi ko hari hatogose Senin bir ilgin var mı kızım? none se hari ahantu huriye n'aya makuru yatambutsera atangira kwibuka umukobwa ni mubaye do njyewe se namuriye nabyo aya ni amakuru y'ikinyamakuru oya ankometi ntizi ubwo namuriye nabyo ibyo ubona nibyo mbona ahubwo aya makuru si ubu ngubu yewe we ubusa yago ntaba yarayatangaje buriya we Sonra da ben o fotoğrafı basına servis edeceğim. none se urumva nafotora nkajya gukorera itangazamakuru mbabarire rwose nari nkuketse do Ama none se ubundi şimdi bu kadar fingirdek olduğunu ubundi se mbaye mbikoze shahu buriya se urabyumva guti se umuntu nkuriya w'umuvandimwe wanjye namuhemukira we murumuna wanjye kwere ahubwo yamushyigikira arabizi ko Zehra ari umuvandimwe Dolaşırken wowe urabizi ukunda gutembera isi uzenguruka ntago ibintu bya kampani ubizi none utangiye kuza hano ngo ufate za kopi ngo ugire yakoze uko ucuye kose ngo kampani nyigeze aho igomba kugera we uzi iki kuko wakoze iki Çıkmasaydın tek başına. Arayıp none se kuki utampamagaye ngo ngufashe kardeşim uri aho ngaho ngo wirwana ntuzi ifaranga rijya ntuzi iva niyo bijya uri aho gusa urakeka nta burenganzira mfite bwo kubaza ngo bimeze bite ntabwo ntago complaininga nuko nakumwe ahubwo ngiye ugomba kumenya imyanzuro ibyo ngomba gukora uraje bitunguranye ntituzi turutse uze ku boringa udutesha umutwe n'ikindi kizunanye uzanye iki abi muvandimwe mama yahamagaye mama buri munsi mama tarati mama ubundi bwana nkamwe nabanyoko mwabaye muti çıkıp geldiğine göre kuva waza muhungu rero kuri kimwe cyose maje kumenyaho ni kimwe peşindesin. nuko ufite ikikugenza cyangwa hari ikindi kintu muradutsimba tutamenya urakeka ikibazo ufite n'iki sanıyorsun. Egon o kadar yüksek. Urakeka muri business ntacyo ndimo. En yakınlarını bile görmüyorsun. Ve bütün egoistler gibi en çok sevdiğine yani kendine zarar veriyorsun. Wewe urabona umuryango uri muca mu bibazo hariya mu rugo urabona ibihari muri company birimo birangirika we ntago ugira icyo wumva ushaka no kumva ko hari ikindi warengeraho mu gihe uri muranahomba urumva andi magambo wakora ku buryo yarengera ku cyubahiro cyawe emera tugufashe ugende gake ushyira agapira hasi emera ko watsinzwe company irimo irahomba ntago ubibona mu rugo ni ibibazo muri company ni ibibazo uri mu kwihagararaho gusa Hay Allah. Kumbo Yohana bari mupanga utuntu n'utundi nazi ko shoferi na mawuja bamupanga utundi kumbe hano do kizigenza banza ari we tageti kurikiraho ndi buguhamagare rwose ndi buguhamagare byihuse cyane ndi buguhamagare Görünmeye çalışıyor ama Kirene yigira nk'ameze neza ariko ndabona atameze neza yalan söylüyor. Ndabibona rwose kaba mbeshya ntumbaze ngari kuvugisha nde sawa Gruzde Gruzde arinde ntumbaze tubwire impunge ngari ikibazo amakuru yakugira byose cyane Bir an önce gel. Ha urabizi kandi buriya nkawe rwose nk'umuntu w'inshuti ubukenewe mbe hakurya Volcan yaje hano yitonze bamucunge gake Endem Hanım'ı görmek isterse ne yapacağız? none sura mutipe turamukorera iki Başka bir odaya mı alsın? tumwimure mu kindi cyumba Ne demek ne yapacağız Volkan? none urajya ngo dukore iki Volcan Uyuyor diyeceğiz. tumubwire ngo bimeze gutya na gutya cyangwa Ben zaten ona bir igiye gushaka umpanga akazi ubundi numbyereze İzmir ubundi ndatangira kugira icyo mvuga kuko uriya mutipe nawe yaratangira kwaza ibibazo byinshi urumva ntumbaze ngo bagiye gukora ibiki araje fatorore gusa muzehe yabaketse Metin amca. Ankometeri gerageza ufate agakawa Gerek yok. Sen sofrayı topla. Wewe hose oya nta mpamvu ahubwo usukura ameza. Size bir yardımcı ayarlayalım ya. Ako si mwana wanjye. Elini göndersinler bari. Allah Allah. Waretse nkahamagara company nkababwira oya nta mpamvu gusa nyine ibyo uvuga birumvikana ariko ntago nditegura. Ayinura arahamagara hano. Porampora. Alo. Nasılsınız? Yego umeze ute? Müsaitim buyurun. Rwose mfite umwanya. Neredesiniz siz? Ngusange he?
Evet biliyorum. Ya ndahazi ndaje. Sawa. Aldırıyorum sizi. Nta kibazo ndakunda kugeraho. Tubonane. Aynur yaramuhamagara mwakufashe. Dutegereje umushyitsi? Oya. Misafir değil. Ntago ari umushyitsi. Senin şirket falan aramana gerek kalmadı. Nta n'impamvu yo gukomeza guhamagara mu company. Hari uwo nabonye. Ugomba kumfasha hano. Mu kazi gakomeye kandi katoroshye. Sormuyorum abi. Yardım etmek istiyorum. Vanimwe simvuga ku bijyanye n'amafaranga yahombye, sindimo na gutunga urutoki kuba arahombye nta kibazo. Sindeba ku bya konte. Ndagira ngo dushaka uburyo twafasha nya company yongera izahuke. Her zamanki gibi çok. Ukabavuze neza rero sha muvandimwe mukondwa we. Ijambo ry'abagabo. Ama asıl derdini hala söylemedin. Usa singoma ngo umbwire ngo bimeze gutya, barabakomangira injira. Özür dilerim efendim. Bölüyorum ama Nihangane kubabangamira gusa Mr. Hassan ari hakuno kandi ngo birihutirwa. Mureka yinje nta kibazo. Buyurun Hasan Bey. Wa mugabo twabonye mukecuru hamagara. Siz geldim ama mbare kuza matunguye. Konuşmamız gerekiyor. Gusa tugomba kuvugana. Hasan Bey. Tuvugana iki Hasan? Tarati. Hasan Bey şirket çalışanımız değil. Ntago uyu nguyu yakorana natwe. Aile doktorumuz. Uyu nguyu no muganga w'umuryango. Sağlığı hakkında konuşmamız gerekiyor. Tugomba kuvugana ku buzima bwa Leman. Öyle mi? Mama wanyu. Buyurun. Nimba ibyo ngibyo icare Hasan. Uyu ntago bakorana ahubwo ni umuganga w'umuryango. Avura mukecuru uretse wumve. Umwana arabizi. Abandi bose ntago babizi. Tarati warabizi katurore. Ese nibyo agiye kumubwira cyangwa kujya n'ubuzima bwa mukecuru. Reka ngira ku ngingo naciye ku ruhande. Ndabizi wena ushobora kuba mbabwiye mukagira amatsiko menshi cyane. Benim için de zor bir konu. Kiraza kuba ari ikiganiro kitaza kuborohera. Mu ntega amatwi mwumve. Urabona nyine. Leman Hanım biraz hasta. Lemani ararwaye mukuntu. Mama wanyu. Tiguterero. Ni ikibazo kiri sere cyangwa ibisubizo bya mama byaje cyangwa tugiye kuba hari ikindi kintu dutegereje wena mbwire bimeze tubwire. Bir dakika. Mwemuretse uyavuze ngo ibisubizo byabonetse uyu ntabyaze. Ati mwemuretse. Ne tahlili ne sonucu? Ibisuzumwa ibisubizo byo nibiki muravuga. Senin bu durumdan haberin vardı yani öyle. Twasose meze gute wewe. Bwira. Annem beni bu nedenle çağırdı. Niyo mpamvu mama yambwiye ngo nzi hano muvandimwe. Umwana na mama ndabyumvisha. Çıktı. Ibisubizo byagaragaye rero. Nabirebyemo. Ki Leman Hanım size de her şeyi anlatmamış telak. Rero buri ari impamvu atigeze agira ikintu nababwira. Ne? Niki nyine kivuge? Ne oluyor? Ni ibiki bijya mbere wana? Annemin nesi var? Mama afite ikihe kibazo? Uyahita byumva ko mama ameze nabi. Ni ikibazo warabizi. Iki nabyo kizi. Uzi ko buri imfura. Ugasanga amabanga abwirwa bucura. Biraryana. Teyzemin evinden çıktıktan sonra agasuzugura. Ngo komana baba. Udashobotse. Çalışıyor. Uyu hakuno sasa ntago ibaza impamvu mama n'umwana mubeki. Ntago abonye amakuru mbwira mwana n'ibiki bijya mbere. Ubundi ninde wafotoye amafoto? Gute mwana umuntu tutazi yaza gutya ngo nkwingo nciye amafoto yagiye hanze mwana ntago mbizi. Sinani mwana ugerageza umenye ninde wakoze ibingibi. Umenye amafoto yafatiwe hehe ninde wakize ku karubanda. Sawa? Ndabyumva. Ubugari ubwo ni I got it. Yavuga ngo kaburishu ugakavuze ngo God bless you. Ngo ikinyakoreya. Kaburishu. Ane yahamagara bakaboroka. Sürecini hemen başlattık. Twatangiye süreci gahunda zo kumuvura. Yemiz gibi gitmiyor. Gusa nanone ntago byagenze ngo tubivuze. Nyine ibyo muvuga ni biki? Mama nyine gutya muvandimwe. Yapma lütfen. Uyikomeza gutyo. Hako mani menya kundi mukuru wawe sha. Hasan Bey siz de. Gurata Hasan mbwira bimeze bite? Ez cümle. Ni inkuru ndende. Zengeleniyor. Nanone ariko itari ndende. Tedavinin olumlu sonuç verebilmesi. Kugira ngo avurwe rero. Leman Hanım'ın hari ibisubizo bihari ko hayata tutunması gerekiyor. Hari ubuzima bugomba kwitabwaho mbere nanone. Ne demek? Hari ibyo by'ubuzima bugomba kwitabwaho nibiki? Ibyo uvuga ngo ubuzima ngo nkwingo nshingo mukecuru we wigira ubwoba mama arakomeye. Icy'ingenzi nuko tubitwara gake tukumva igisobanuro gihari. Mr. Hassan. Annem. Mama araza kumera neza se byibuze. Anneniz Swati mama wawe ni umunyembaraga. Nimumufasha akagumana morali ye iri hejuru. Rwose ubuzima biraba ari wane. Mwikomeza kumuzamurira agasukari, nimukomeza kumvikana akabona ibintu ari wane mu rugo mudashwana ni wane. Arakomeza agira ubuzima bwiza. N'abantu ubu nta kintu mwumvamo. Mwebwe mukomeze rwose mwishwana mwabana mwengo mushwana imbere ye mwiteze ibibazo indwara yagenda igabanyuka mbese arwaye indwara yo gutongana kwanyu.
Akose shaho. Beri bunu niye benden saklıyorsun? Nese kuki atigeze abivuga mbere hose ko arwaye indwara yo gutongana kwacu. Aramızda. Hasani ugira ikibazo ibi biri hagati yacu. Cyangwa cyo mukecuru arabakanzi. Ibyana bihora birwana ariko nababwira ko nibirwana arapfa birarekera kurwana. Kumbe dese hakuno. Bir süre mwana wanjye kama mbaya ni mbaya tugende mu rugo. Geleceksin evine. Kuvuga ngo uragiye tubane. None se tubigenze gute? Telefone hakuno. Bahure na Cheren. Bare ko ari cyo bamara. Mama ninde uhamagaye? Perine arahamagaye mwitabe. Alo canım. Şeri umeze ute? Olsun Zehra. Umeze ute gapome? Üzdün bizi. Zehra wampangayikishije. Çekmiş. Perine imeze neza. Nta kibazo mura wimpangayikira. Nerede? Ese ngutuwamera neza. Uri hehe? Su n'ibiki birimo biraba. Kimseye söylemeyeceksin. Umurandaza kubwira buri kimwe cyose. Hadi yani annemi sizin oraya getir. Uribuka mwiza Cheren wa mugore ukuntu nakubwiye waje kanadusuhuza. Ubu niho tugiye iwabo. Ben beri biliyordum bu durumu Talat. Situasyon zamamuzi umaze igihe kingana iki zitarate. Nkizo nyine narabimenye kandi kubimenya ntago byatinze naramwumvishe. Niye bana söylemedi? Niye bana söyledi? Kuki atigeze abimbwira? Bya binavugaga ni kubwira gute se kandi utamu umwanya. Wewe. Hepsi senin yüzünden. Mani ibi byose nukubera wowe. Abi. Muvandimwe. Ama. Tuza ariko. İçine attı kadın. Nihangana imyaka yose waratibitse uragenda akazi karambona ndarya ubusa sinjya mvuga sinjya ngira gute sindyama ngo ngoheke kubera wowe nasoni waratibitse uragenda habe no kudusa imyaka 20 na yeter birahagije gatsindwe gira imico için beni suçlamaktan da rekera kundengire kukukira amakosa yose telefone kangiye kwitaba Yowe banki irimo iramwishyuza bamuhaye icyumweru kimwe cyangwa bibiri. Suat, Barış nerede? Barış ari he Suat we? Cahide bunun için. Cahide nabigirwa n'iki kumamaga mbaza ubusa. Ortalarda. Merak ettim bunlar şimdi. Simbizi nimba tarate sinzahana uretse wumve sasa ndajya ngo urebe amagambo witonze. Ati Suat, Barış ari he umuhungu wawe? Bilmiyorum Cahide bunun için. Cahide nabigirwa n'ikibazo kintu umamaga bimbwira kwera. Ay Talat da yok ortalarda. Urabona Tarati nta uri mu gisagara uyu munsi twamubuze. Merak kandi Tarati bari kumwe. ettim bunlar şimdi. Ndibaza nimba bari abantu babiri bari kumwe uyu mugore afite ubwako ko umwana azavumbura kuri Yaris. Uretse urebe filime ngiraryo. Birlikte midirler? Burası ni bari kumwe. Burada. Tarata ari hano turi kumwe. Barisi we sinzi yo mongane. Gwiki? Ne işi var canım Talat'ın şirketi? Arakora cyangwa muri company. İçin gelmemiş. None se urumva muri company ikindi yazani iki? Neyse kapat. Urumva rero. Cahide sonra. Cahide kupa turaza kuvugana nyuma wimbangamira rwose. Gelmiş peki? None se mbwira ku cyari aho ngaho. Suat. Nibi kibijya mbere Suat. Vugana nanjye. Annem için gelmiş. Ari hano ku bwa mama. Tabii. Sasa uyu mugore bisa nk'adakunda uyu muryango. Nubwo ubamo ntabwo uyu muryango umugore wishimira. Ibaze ko unarebye neza wahita ubibona ko uyu mugore ategeka umugabo we. Sen öyle zannet. Neza ukeka ko wari witeguye iki ubundi nyine itegure kuva ku ntebe muri umuntu abayicareho. Neza numva ari iyindi mpamvu yaje hano Cahide. Annem çok hasta. Mama ararwaye. Ne? Wiki? Nta n'umwe wari ubizi. Ararwaye? Evet. Yego. Evet ve tedavisi de iyi gitmiyor. Kandi kuvurwa kwe ntago kuri kugenda neza. Hassan niko yatubwiye. Bak. Bu bilinsin istemiyor. Rero ntago yifuje ko tubimenya yarabyigumaniye. Ndagira ngo nawe nubwo nkuri yakabanga Cahide ufunga umunwa. Uranyumva? Cyane. Suat. Barış'a da söylemeyelim. Çok üzülür. Barış ntamenye ibingibi kuko yababara cyane. Cyane ndabyumva. Talat ben. Rero wowe Tarati nanjye twese tutuze kubera ko ubona hano njewe ndizera mama ko mama nyine ko nk'abantu nk'ibigeze ku mubyeyi bari ikibazo yaramuriye umubyeyi ureka ibyana bitatuje byahanganaga basi vutu hafi gufatana mu mashati ariko byageze ku buzima bw'umukecuru baraceceka. Demem o ki ben yaşlandım. Yatangiye kuvuga ndababwira mwabana mwe ndashaje. Ati mfite ikibazo gikomeye cyane mila problem. Başınızda baki değilim. Urabona ntabwo nzagumana namwe iteka. Yarın yok. Uyu munsi ndahari n'ejo ndahari
Mama uravuga ibiki? Swat winca mu ijambo. Konuşmak lazım. Tugomba kubwizanya ukuri. Uzum arkada gitmek istemiyorum. Ntago nshaka ko nzabaho ngo nzapfa ngo nsige mumeze uko nguko. Yarabyibuka? Mama apfuye wamugana agasiga turi imbogo ebyiri mu gisagara kandi nta nkube ebyiri mu gicu kimwe. Ubwo urumva byaba ari wane, byaba ari waba. Byaramuri yaratujije. Abi. Muvandimwe. Meze neza? Değilim. Ntago meze neza. Namera neza gute? Hiçbir zaman da senin kadar iyi olan. Bunu sana yizamera neza kuri wowe. Rambangamira wa kivandimwe. Ese bibaye? Anneme bir şey olursa ibintu byose biri kuba kuri mama. Ya çok yanacak. Bimbabaje cyane kurusha ibindi byose byabaye. Anlıyor musun? Wabyumva? C hesabını. We. Urakeka ari igipimo cy'uburibwe kibaho wowe. Ubizi ute kuza? Bigorye bira. Çünkü yıllardır ben yaşıyorum. Mani bazitubanye imyaka n'imyaka urumva? Her bayram. Wa mushenzi we byose mu biganza byanjye ngira gutyo urubizo nkarubona ntiwari uhari. Ariko ni wowe uzi byose kundusha. Nta soni. Benim evim. Yaani navugaga mu kanya. Evet, seninki değil. Tarati ntawari uhari. Annemsiz hayatım. Tarati ubuzima waradutaye uragenda. Mama yaba ubuzima udahari ninjye wamwitayeho. Uraje byose urabizi wa muginga we nge nta kintu nzi. Yaani navugaga buriya biraryana. Kuba ibaze uko ufite mukuru wawe. İyileştireceğiz. Nako murumuna wawe ugasanga murumuna wazi byinshi cyane mu rugo kukurusha. Nawe wakwikanga. Moralini yüksek tutacak. Muganga yavuze ngo twumvikane hagati yacu twembi biraho umutekano ku mama. Ibyo se bigute? Kuki utabyumva nyine? O kadar. Byiza tumenane neza mama yishimye. Ibyishimo bya mama birenze urwango dufitanye. Tık. İyi geç. Icyo dupfana kiruta icyo dupfa muvandimwe. Gerekirse numara yaparız. Tubifakinge rero. Dufakinge ko nyine nawe tumenanye neza ibindi birangire. Bundan sonra annemin ntago tuzijya turwana imbere ya mama. Uvire nawe muvandimwe. Ntituzijya turwana imbere ya mama ariko nge nawe twigire nkaho tumeranye neza. Kuko nge nawe ntitwakwijya tumera neza. Imbere ya mama tumere neza. Ariko turi kumwe ni mekata. Vuto. Miss Chade. Hari ikintu ushaka? İyi misiniz? Meze neza. Talat Bey'le ilgili bir şey mi oldu? Tarati hari akashweshwe. Ne öğrendim? Namenye impamvu Tarat ari ahangaha. Ni iyihe? Gülümser abla. Gülümsel. Annemde bir değişiklik fark ettin mi sen? Talat Bey'le bunun alakası ne? Onu anlamadım. None si ibi ni ibyiki? Tarati ko ntajya amenya buriya sinyamumenyera. Mama rigara arwaye. Mabukora arwaye. Tarati ari hano ku bwa mama. Wiki. Ay çok teşekkür ederim Hasan Beyciğim. Beni Hasan wakoze cyane. Ntago wantengushye. Vesile oldunuz. Sağ olun. Buri kimwe cyose wakoze role nziza ku bavandimwe hariya. None sibyo byiza se? Dur Beyciğim. Sinabivuze ngo mama ashaka kugira ngo ibyana byiyunge. Eşek sıpaları üzülsün. Nyine birumvikana. Gusa nyine nubwo raricya arowaje do. Tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Urakoze cyane ugira umunsi mwiza. Mama ya Hasan yakinye role nziza. Ne olsun anneciğim? Mwana wanjye umeze uti? Ntacyo nuko nawukora utwo kurya. Urakoze cyane. Onu da içerim. Bırak. Ndatunywa nyuma nindangiza ko ndatuguna nyuma ndangira gufata agakawa kanya. Ngwino. Yamenye ko arwaye. İyi misin anneciğim? Nese umeze neza? Şeye ihtiyacın var mı? Hari icyo ukeneye se? Çok şükür. Meze neza nta kibazo urakoze. Şu kahveyi de biraz azaltsan. Iye, jya unywa agakawa gakeya rwose kugira ngo neza. Nubwo nakanywa cyane. Umurazingiye gupfa. Ko impangayikira. En iyisini siz bilirsiniz anneciğim. Uranzi cyane rwose. Müsaadenizle. Ubwo rero reka ntibike muryoherwe. Urakoze. Kubaza ubusa. Ako wanyecuruwe. Ubu uri maso cyangwa nturi maso? Nguhe serivisi zinogeye cyangwa nkwibete? Iyi nkecuro ni nzima si nzima. Uyu nawe ntabwo turamenya ibye neza. Mudamu ngenda mukiye ku tuntu ariko muzima cyangwa Barış. Beni Barış. Ntuzambabaze sibyo? Habe na gato. Yusuf sawa urakoze. Banze baramenye amakuru. Barış we. Alo. Baya mushenze. Aşık oldum oğlum. Man bite byawe ariko.
ko nakunze muvande Zehra. ibyo urukundo se bije gute ntago ari Zahira se wamukunda gute bite mani ngo nuko ari umwana w'umukobwa we muvande mwe ndimo ndakubwira ibintu bigiye kugenda kuba hariya Seviyor. Hem de aho uri gutekereza ibyo se n'ibiki byo mu rugo nibihoshi ntago bindeba ngiye urukundo rwa Baris Büyük laflar bunlar. man ni jambo rikomeye Ne yapayım? nese ndikoreye iki ngira imbara nkunda Zahira cyane bintwaye iki none ugiye kubikora iki muvande Karakola mı gitsek? Ne diyeceksin karakol? tugiye kujya kuri polisi ujye kuri polisi ukora iki se wakigoryiwe Kayıp değil seninle görüş. mani Zahira ntago yabuze Zahira bari kumugutsimba waretse gusara Fayirira. wagisazi wowe Görüm abi ne bileyim ben. hani ntago mbizi nimba nasa harya ubundi ubu nasaze ibaze ariko umukobwa mani ni ukuri ko Imana abantu bakunda gutyo babaho mani ngiye kuri polisi gute umukobwa wa muntsimba mushaka kandi umukobwa niwe udashaka guhura n'ikigoryi ngawe negereza aha umbe hakuno kwa Keren cyangwa se Serene agiye guhura n'umuryango we kabanza yigire neza tuza dore inseko y'uburyarya dore inyuma dodo murakaza neza mu rugo murakoze cyane murakoze mwinjire inseko y'uburyarya inseko yanabatsimbana urakoze Volcan Çıkarmayın. Oya wizivanamo mukomeze rwose Katı geçelim. tujye hasi tumanuke hasi baje kumvikane bare ko yaba hano Sonra olmaz. nuko Temizlik içinde bir şirketle anlaşırız. Sen sadece bana yardım edersin. ubwo nyine kubufasha muri kampani twagwa nk'akazi ukuntu nukuri nkeneye akazi Değil mi Zehracığım? cyaba ari byakaye gato nta mpamvu kadar. Ben hiç öyle düşünmedim. dushaka n'ahantu umukobwa rega yaba n'umuntu twanakwizera ibyo kuba byose sinigize mbitekereza Zehra hep burada benimle kalsın isterim. ariko nanone sinzi nanjye nakwifuza ko yambi ruhande rega mama Daha kaç kere söyleyeceğim sana. O konak benim. nzakubwira bingana iki ko muri iriya nyubako nta buzima nyafite Sensiz ne? Zahira mwana wanjye gute naba hariya tutari kumwe Yavrum. ni gute nabasha kuvuca muri buzima tutari kumwe mwana wanjye Yok anne. mama oya sinzagaruka muri rugo Olmadı artık. nta nzozi zihari z'ejo hazaza Zahira Her şeyden geçerim. Ama senden naciye muri byinshi ben kız. sinigize nguterana mwana wanjye uyareba kuntu mama n'umwana bamipiki dore umujinya muzi n'ikindi ngaho nimuganire none se hari icyo ukeneye se nagufasha ntacyo nkeneye none se niko urumva nimuhoshe biramurya kubona umwana akundwa akazi undi baramugurishije mana y'isi nijoro ubona umuntu ngewe bamipiki ubundi mfite ikihe kibazo ndafite ikihe kibazo ibyo ntekereje ntibiba ari byo umukobwa yanabicira no mu nyubako tayari rwa rwandiko rugaragaza ko bamugurishije n'abantu mwe biraryana gusa ubuzima nyine ni ubuzima katurore gusa umukobwa ntaramenya ukuri wazi ngo nyina yaramutaye tu ikibazo nta nubwo anabaza papa ari hehe n'impamvu nababayeho gutya n'impamvu nyina yongeye gushyingirwa bwa kabiri we iki muri ubu ukwihorera tu Biraz çalışayım da. mama reka mbe nkora oya mwana wanjye ndumva atari neza mama hoya none se hari ubwo ngiye mu mahanga kandi niyo nagenda tukaza tuvugana kuri telefone humura uko ubishaka tuzatuvugana mama ndakwinginze nyumva umva wihangayika Silerim şu yüzünde. Mama. Dayıp olmasın lütfen. hanagura amarira ku maso yawe ugaragara neza turi mu rugo rw'abandi ubundi turi icyo twakora sibyo tuza rwose aza hano gufata ka seriviyeti nganagure kumbe kugera hano arimo arareba mu nyubako yabonye ifoto ya Baris uyu ni Baris inyuma Cahide kumbe yarimo avayo yabaguye bamuvumbuye ko uyu muryango asa nk'ari kuneka mwitonde mureba aka kantu niho ruzingiye bikanzemo dore indoro y'umubaye katwumva ubusobanuro hano urakora ibiki murakora ibiki
reba filime urakora ibiki komana baba ko mutavuga İşte burası abi. Grand Secrets episode ni 5 mbibutsa gukora subscribe dukomeza kurya show kombo yagarutse gushaka umukobwa reka da umukobwa ishwi umwe uba hano Zehira Bak hocasının ziyarete gelmiş ben sana söyledim. asanga yaje gusura mwarimu we ntawamenya umwigisha ibintu by'ubugeni meze mute Nasıl yardımcı olabilirim size? bafashe gute Yılmaz burada mı acaba? Zehira Yılmaz Burada değil mi? Zehira Yılmaz yigize agira hano se urabona mwarimu rero gutya mbese urumva nuko ari nese urinde Çamaysınız değil mi? Barış Çamay Benim Barış. yego Barış Çamay nuwo ni ngewe ndavyumva Maalesef Zehra burada. ikibazo nuko Zehira nta uri hano İçeriden yaba yahamagaye wenda se wenda ukuntu mbese ko uri mu ndani wahamagaye izina mwari ufite gahunda ko Zehira ari buze hano Zehira urimo ra Benim Zehra'm bu. Mavi olan da Barış. Kano kitwa Zehira kano kakitwa Baris karabaye kumbe utwo yite iyo rimwe yitwa Zehira indi kitwa Baris yarasetse İsimlerini de kendisi koydu. niwe wazise ayo mazina Zehira imwe yayise wowe inda yitawe iki cyaze Silvane yasetse yatemagaye do ubukano kamwe ni ka Zehira akani ka Baris kumbe kuri ruhande Chaidari mava kwasize barimo bara reba nayo ngwe ntumbaze ngo basobanuye ibiki code kamin uyaza guhura na muganga Hoş geldiniz Cahide Hanım. Chaide murakaza neza Bulduk. urakoze Buyurun. mwicare ankora Bir şikayetiniz mi vardı? hari ikibazo ufite oya ntacyo Gayet iyiyim. meze neza cyane rwose Annem hakkında konuşmaya geldim. ahubwo nanje kubaza kuri mabukwe Ceren kızım. bazan Ceren Hanım, Çerene shira hano yanarakaye Barış'ın fotoğrafını gör. mbonye amafoto ya Baris maho ngaho bintunguye Şaşırdım. ndebamo O yüzden- ndatungurwa niyo mpamvu nayimfashe ngo ndebe Bir niyetim- kubera amatsiko nta kintu kibi twari tugambiriye Olduk ama- ntabwo turimo turakuneka nta kibi rwose ntuntu koko se Gördünüz bakalım. niki kintu mwabonye Cahide Hanım'ın fotoğrafını. ifoto ya Cahide yarabivuze Çok özür dilerim. nukuri ko Imana umbabarire Özel bir şey olduğunu bilsem nukuri ko Imana ntabwo nari nzi ko rwose ari ibintu biri prive rwose Önce öyle nukuri ko Imana nukuri mboye ifoto ya Baris numva ngize amatsiko nuko Ben de meraktan araştırdım zaten Cemal'leri. nyine urabyumva gushaka kumenya abantu mukora n'abantu mubana ni ibintu bisanzwe Çünkü Zehracığım, eğer birinin vakfına yüksek miktarda para bağışlarsa urabona bariya abantu ngiye kubashoramo amafaranga menshi urumva ngomba gukora ubushakashatsi nkamenya ngo abantu tubana ni bande ni bwoko ki ese uriya muryango bateye bate kugira ngo ngomba gukora research ku bantu ugiye gushora niyo mpamvu mfite amafoto yabo olsaydınız aynı şey yapmaz mıydınız? ese hari ikibazo kirangwa mwebwe ntabwo mwakora ibintu nk'ibyo ngibyo mwanjyewe ha mwana wanjye uzi ubwenge ese burya niyo mpamvu okay ben tekrar özür nukuri nsabye imbabazi nanone atazi ko ari bukuru umuri imbere Daha fazla rahatsızlık vermeyelim. Gidelim değil mi anne? mama tugende reka tugende Zehracığım, Zehira bite wowe benim de sırlarımı paylaşacak bir mwana nkeneye inshuti tugomba gusangira amabanga uretse wumve hayatta bırakmam seni. humura ntago nzagusiga urumva nkeneye inshuti dusangira amabanga ubusa simba njyenyine sindi umukobwa muri iyi nyubako mama nagusige wewe ntugusi icyo tumva ni iki n'abavandimwe kumbe hakuno Cahide yaje gutata Suat nta kintu ushaka kumenya size zaten. Suat afite ikibazo byanga byakunda yakubwiye Biz elimizden geleni yapıyoruz. turimo turakora igishoboka cyose Üzmeyin yeter. ubu turebe kuri uriya mukecuru yamera neza Yuvarlak konuşmanıza gerek yok. ntago wakagombye kuvuga muri ubu buryo nanjye nshaka kugira ngo menye ibijya mbere kuko nanjye ibintu bijyanye n'ubuzima bikoraho Tahlil sonuçlarını görmek istiyorum. nshaka kugira ngo ndebe izo rezilita zasohotse mu isuzuma mwakoreye umukecuru Cahide Hanım. Cahide Zaten kayınvalidenizin müsaadesi olmadan yuko bukwe nta burenganzira atanze oğullarıyla durumu paylaştım. ni gute nabasha gutanga amakuru nta wundi muntu ubizi Daha fazlası aramızdaki ibyo ngibyo ngo bihabanye no birengeye ku mategeko ntabwo tujya tubikora Leman Hanım'a karşı mahcup olurum. ntago nasebya Imana ibigeze aho ngaho Raporları bana vermeyecek. raporo uramuhaye se irarya Müsaadenizle. Gitmem gerekiyor. nkusabye uburenganzira nagenda
yaramukatira urakoze Görüşeceğiz. tuzabonana nanone nakubwiye ngo Cahide mu mwitondere umukecuru n'umukecuru no muki bamwita ngo ki denyine wa kos Bir insanlar kalmadı sanırdık dünyada. Olur mu öyle şey? Siz de bana iyilik yapmıştınız. Risaba ngaba ntibazi bya yewe Keren ntabwo twari tuzi ko ari abantu beza bakibaho baba hakeye uretse nka Bida Grete nzi n'abandi bake ariko nta bantu beza bakibaho ku mubiri no ku mutima yemeye gufasha umwana areba urukundo ruri hagati y'umwana bikamurya mwarangurishije uretse muzambona Ben de merak ettim. uziteho ntumpangayikire ntugire mpungenge rwose reka tubakine natwe nkuko nyine bimeze inyuma volcano arare mutambuke volcano nawe ni mubaye ukuntu afite indoro y'ababaye ni mubaya we ngo komana baba muvande nosigaye nakwifasha ugiye gukora iki Annemi yemeğe mi çıkarsak? Annemin derdi gezmek. tugiye gusangira mama cyangwa bitebye wariko Bizi ailece bir arada görmek istiyor. icyo mukecuru ashaka ni ukutubara nk'umuryango bitwayigize Evde bir yemek organize edelim. reka tworoganize igiporezo umusange w'umuryango Şen şakrak bir... dukore ka festival meal ubundi ibintu bigende neza nk'umuryango nyine ibyo byaba ari wane tuyipangire mu rugo nanjye reka nze nkwereke Şuradan fata hano rero benim adıma ohereza message Cahide na Baris babwiye nti ni wane buri wese ahure mu rugo uyu mugoroba dutegure pate bigene neza mbese tubyite umusangire ubwoko ki haber vermek lazım. icy'ingenzi ni uko mukecuru anyurwa nta bindi balıkları pişirsinler. cyangwa none njyana n'umusore tujye kuroba ashaka tuzana amafi Baris nawe mwigize kujyana kuroba uretse wumve twaragiye mwarobye amafa ngahe mwarobeye hehe mukecyuzi byari byiza ubwo ni wane mama rero natubona turi kumwe twishimye arishima cyane nta kibazo biramuri yandika message Petifu nta nyinyimira nta gitima kibi ntanda y'umujinya message arayandika we umuvunire mu ntuza n'umuvunira mu ntuza muke mu ntuza ubonere mu ntuza iyo message yanditse Feste iki kuş. inyoni ebyiri mu gakeji kamwe Baris na Zehira mu gakeji kamwe Ayrılamıyorlar. ntabwo zatandukana igishya ikindi gishya wa mushenzi we Tamam. maneza by'ibibazo musa ariko byume nawe inyoni ebyiri mu gakeji kamwe kudatandukana mu gakeji kamwe uyu message raza ni Zehira se cyangwa hiyaba ariwe byari kuba byiza Camlarda yemek varmış akşam çok. mu rugo tugiye gusangira onkure yewe Bak. umva mwana umusa Tamam Zehra seviyor seni ama. Zehira rega gukunda nimba nkunda sari hey nuhoshi o kız beni sevmiş tugiye gusanya umuryango nta mukobwa nkunda kandi byakabaye byiza umukobwa nkunda hari niko na Zehira nakamubwiye akaza mbese na kamesari nawe akakabona Baris ndaraye ku izina ry'Imana do iyo mu ijuru nimba ikumva izagusubiza reka mpamagare Perini basi yo abantu mwasajijwe n'urukundo nanjye rwaransajije none mubona ntakunda mikoro nimuhoshe ndabwira abaturi kumwe nyiri impano n'abandi Pelin Efendim? Alo Pelin Zehra'dan yego Barış Bey Pelin ne olur bak eğer biliyorsan lütfen doğruyu söyle bana. Uyashaka kumenya amakuru ariko wapi Baris nta makuru uyu mukobwa mfite niyo nabana nayazi zorundayım. nagukupa mbere yuko rwose agira ikijya kuba bayugira umunsi mwiza ndagukupye wihangane akose nishe umuntu ndi Shababu cyangwa ndi Kaida niyo mpamvu muraturuka muri icyo gisinde kukumvugiza ubwoba kumbe hakuno Cahide hari uwo baje guhura message Tarati yaramwandikiye ntazi ko yanditswe n'umugabo we uretse ureba akantu Kötü bir şey yok değil mi? hari ikibi kibaye oya ntacyo Yok canım. ya ntacyo mukundwa Gelecek bir yemek yiyecekmişiz de onu haber veriyorlar. uyu munsi barasangira nk'umuryango Seni de bu Guley önünde mbabare kukubangamira kusura bakma ama mu gihe cy'akaruhuko cyawe ince akan sular duruyor bile. urabizi nta kintu kiruta ubuzima cy'ingenzi kurusha ubuzima cyane rwose Cahide turi inshuti kuva kera cyose nagikora rwose wansaba ndababaye rero
cyane kandi Telefonda söylediğim kadarını biliyorum. numvaga rwose kubera ko telefone ni ikibazo kandi numva ukuntu mvuga Sıkı sıkı tembih etmiş. mabukwe n'umuntu utagiva kwizima Doğru düzgün bir şey öğrenemedim. yaragiye abwira Hasani ngo ntagire ikintu ambwira we Simva nta kintu uzi rwose ku buzima bwa mama Merak etme. kwihangayika Nöbetçiyim. Leman Hanım'ın sonuçlarını... mu gihe ndi mu nshingano z'akazi ntacyo ndaza kugwa rezili ndaza gufata amafoto ya rezilita za mukecuru nkohereza urebe ko biba bimeze Tutacaksın. Gülaycığım. Kimse duymasın böyle bir şey yaptığımızı. nta muntu ugomba kumenya ibi ngibi ariko Edeceğim. Merak etme sen bir şey olmaz. nkuko nabikora niko nabikorera undi nkuko nabikoze niko nabikora n'undi Neden bunu istedi? sibyo humura rwose ntago babaza ngo byagenze gute uyu nguyu yari ugiye gutanga ibisubizo ese ibyo bisubizo birahari cyangwa kombe hakuno umukecuru we aba arimo arasoma n'umugore Kardeşim gördün mü? Nabonye muvandi Sultan da buradaymış. Remani Sultani ameze neza Gördüm abi. nabibonye ama umeze ute Keyifliyim. cyane rwose umeze neza Sizleri sormalı. rwose umeze ute Nasıl olalım? twamera gute se muvandi nk'abavandimwe nyine ibintu ni wane ntago ari waba Abi abartma istersen. muvandi se nta kintu Neler yaptınız bakalım? mwana wanjye n'ibiki mwakoze muzi hano bana banjye muzi hano twakoze icyarya buriya kameri we use Salata yöneticilik dersi ver. Tarati namwigishe ku bintu bijyanye na management buriya uyu nawe yarabisetse İhtiyacı var. kubera ko yarabikeneye mwana wanjye nuko bimeze rwose mwarimu ni umwarimu mwiza garafurere uzi ko no kuvuga rwose ntavugaga ego komana ni mubaya Bu yemek fikri nerede? none se igitekerezo cyo gusanya nk'umuryango cyavuye ninde bakizanye Kardeşime bir hoş geldin yemeği organize edelim. navuze ngo tworoganize iki kintu rwose tumeze nk'aho tugiye guhikaza umuvandimwe arabyemera ngo tuze turyoshye nk'umuryango koko watekereje ikintu kizima mwana wanjye ibyaye byokajya Evet efendim. yego rwose madamu ese nimba mubyemeye nagira gutya nkategura ko rwose ari abashyitsi tugiye kuba nditegurira abashyitsi rwose mama ni wane ijya atazi ko ibyana byavuze ati imbere ya mama ni wane twatandukanye na mama ni vutu bakabyara ngo filime iraha yarasohoka agenda muri ya nzu y'ubugeni mama ni mari arimo arareba art z'umwana yaje kureba wibuke twabonye Tarati ashyigikira umukobwa Canım. mwiza inoro Talat Bey. Tarati munyihanganire Ne kusuru olur mu? Uya ntacyo gusaba imbabazi Zehra'nın çalışmalarını mı? Murimo urareba ibikorwa bya Zehra Evet. Yego. Çok sevinmişti geldiğinize. Yari yakwishimiye. Sana hocalık. Imana nawe yarabibonye. Nasip değil. N'uburyo wumvaga rwose bimeze. Yaparım. Ariko umva. Ndi hano se hari ikibazo. Talat Bey nasıl yapacaksınız? Ikibazo ni kimwe n'uko rero twakongera kumwigisha kuko ntago azagaruka muri iyi nyubako. Aslında. Imana waratwumva. Kaldı. Pe igihe tumaranye yarabyumva cyane. Anaları daha şurasındaki yaraya. Ariko kubona umwana wanjye tutari kumwe ni nko gusuka umunyu mu ruguma cyangwa se mu gisebe. Biranjye cyane. Yo. Kesin mi peki Zehra'nın kararı? None se n'umwanzuro wa nyuma wa Zehra ko yava mu nyubako nicyo mvuga ni. Yaşadı tabii. Wenda ntago nzi byinshi. Gusa nanone byinshi buriya yanyuzemo wasanga byamutera sibwo ikintu cyo kuba yavuga ngo aragiye ko byamutera impamvu yo kuvuga ngo avuye mu bwaragiye. Elinden tutar geri getiririm ama. None se nimba nabasha kubyakira nyine nakora iki? Mfite uburyo namugarura. Kime ne diyeyim? Gusa ariko ndinde se wo kugira icyo mvuga muri uru rugo. Hangi birine karşı durayım? Nta wundi wo kuba nahagara ku mukobwa ngo muvugire. Gururludur benim. Gusa nyine umukobwa wanjye we n'uw'icyubahiro n'uw'ikuzo ndamwishimira. Edilemez. Ntago azigira ntenguha. Bunların başına kötü bir hal gelmez. Wenda hari abaye ari kure aho ngaho byanyurwa nta kibi cyamubaho. Yarabyumva biramurya. Anne. Mama. Diyorum ki şöyle. Navuze. Gelecek bir tatile mi çıksak? Ngo tuzasohoke nk'umuryango tujye muri vacation. Mwana wanjye. Sen batarma. Iminsi itatu tari muri kampani uzi ibyaba. Ntasha waba uhombye tazi ko kampani yahombye. Çi dikerim.
none se Baris ntago yajya gutya ngo nkwi Sinan dikerim. Sinari na Baris bese buriye bakora neza Başına urumva ekmekler. ntago nahanga nabo rwose mwana wanje Plak çıkamayız zaten. ibi nama byo kutagenda mwana wanje karabaye uyu gutabona barimo barasika bishimye abo bandi basikara n'ubwa mbere muretse rebe mwana wanje Muhabbetinizi bozma. Mana isi nijoro ibi biganiro siga Çayde Annemle bir tatil planı. Turimo turavuga ngo tuzatembere na mama dufate ka vacation Değil mi? wewe uzaba usigana na kampani n'umuhungu wawe swati wagireka Cahide bakma. Çayde nawe rwose wifata ngarisire umwana yansekeje Akşam bak ubundi Ceren Hanım'dan davet. Ceren kuki utamutumira nawe ngaze dusangire Bir türlü uyu mukecuru yakunze Ceren byibuka yaramukunze ağırlayamadık. Uyu ni umuntu w'Imana tumwakire umuryango tumutumire kuki utamutumira ngaze dusangire Çok iyi düşünmüşsünüz anneciğim. Ben watekereje neza immediately ndahita mubwira rwose aze dusangire Baris nawe araza kubageza hano hanyuma Çayde benim iş mukundwa düşün. Ngiye gutekereza n'akantu kuko kazi buriya kwaje Yoksa biz gidelim. urumva nukuri kw'Imana ubu ntabwo wabyumva swati mwana wanjye ndagukunda we filime iraryoshye we mwebwe ntabwo mubyumva ndanyine mpa wasetse ibiganiro bya papa n'umwana nako bya mama n'umwana Çözülecek de. abana mu rugo bari mu kazi Fırınlanacak. ibitunguru byabamennye amaso gusa hakuno nta nubwo bafata nk'aho ari abuzukuru n'abuzukuru nabacya bishywa n'ibiki ibintu nk'ibyo ntabwo nyabimenya mujye munyihanganira Hala ne yapayım bunlara? none anti ibingibi byawe biri wane kawe birya Kızım. birya mukoko Yol ne yapacaksın? Doğrayacak. birya nyine birya nyine Koyacak. babitunganyije se Patatesleri. nimba utabisariva komeza bari abantu bivuze ngo ukabuta nta soni nimba utabirya urumva babisariva ba boss gute Elim yaptı. mwana uyu muntu afite n'uburozi yabuguha ndu Güler misin Allah mısın? mwana nagubona agasura kanye ko narize kubera ibitunguru ubwo z'uburozi uvuga shahu yo uyavayo Hiç gel. aza yishimye Kusura bakma. byiza bakaba bitaje rwose Nasıl? Başlatma şimdi ablana. Hadi herkes işinin başına. none se sister ameze ati uwo sister warakagepfiriye uravuga sister biki Önce iş. Ben geldim. iyi ngisi wabikora cyane ndi hano ndabirangiza rwose Ablanızı iyi merak etmeyin. rata mushiki wameze neza ntimugire ikibazo biramurya ibisigaye ndaza kubabwira nyuma ko ameze neza mukuru wanyu muri make biramurya yaze mu kazi yishimye mvu surebe do Ben bir aha aman nafashe umwanzuro rero lütfen. Akşam ngaho muvandi ben gideceğim. anko yantumiye ku musangiro ubu se ni Aynen. mugiye gutunganya umubano se nk'umuryango cyane wenda wasanga bigiye kugera neza bakambwira ngo nywa aka kantu bigene neza Bu suya da sorun olan bari. rero nanjye ngiye kugenda mubwira nti nkunda Zehira kuba mukunda Zehira nkaba mukunda Zehira ni wane Yoka. urimo urarota mushenze ntabwo bizi turi kumwe urumva ntabwo urabyumva Zehira niba ko na propose imbere y'umuryango nkavuga ngo gwi uraje ko ngiye gukora amabara urukundo mukunda ni seri umuryango tugiye guhura nitumara guhura mbabwire ntibura Zehira mukunda byasaze babyange babyemere mukunda kubi biremera bwarishe bibutsa ko nimba utunze mudasobwa computer warayiguri muri IT zone uri maso abantu mwese mushaka gutunga computer muragana IT zone ibashe kuba computer nziza ibintu ari wane mbese telefone nziza ni wane yarangiritse imashini yawe cyangwa telefone nabwo ni wane kandi babwira ko abantu muri Musanze ari ishami rya IT zone nta mpamvu yo kuza i Kigali ngo bimeze gute ikintu giye na computer telefone nziza ntari wasi uyu nguyu bemeye kubana amufashe muri byose nta satani ntanda y'umujinya nta ngingimira hayır sen bugün benim misafir ubundi iş gücü yaramaz ibindi byose bizaza nyuma ejo akazi kagomba gutangira uyu mukobwa rwose asigara amahoro hano yite kubihari ari wasi uyu nguyu yatendinze ubutumire agenda ajye gusangira n'umuryango bacamaya camaya harya nibiki hafi aho camaya kamaya camaya episode ya 5 kuri Grand Secrets niyo tugikomeje kureba. Teşekkür ederim Talat'cığım.
Ya Tarati wakoze. Bir sofra böyle. Mbega kuntu rwose ameza ateguye neza. Ndabashimira rwose ku byo mwakoze ayino. Bu yaraha. Tüm aile hep birlikteyiz. Umuryango wose. Ni ibintu byiza mama. Rwose nizere ko nta urangiza ibi ngibi. Barış Bey de gelecek mi? Barış ntabwo ari buze. Ibaza ataje. Kalmak huyudur. Nuko yakerewe rwose ari karare rwose. Iminota 5 bageze cyane. Tekrar hoş geldiniz. Murakaza neza nanone Barış agera mu gisagara. Uyu munsi ni umunsi w'ingenzi. Ndabasuhuje mwese. Mugoroba mwiza. Mugoroba mwiza mwana wanyu. Urakaza neza Barış. Barış agiye kubakubitamo igisasu. Yemeğe peş kala gelmek huyudur diye. Ntabwo nibagiye kubabwira pe buri gihe aza mu minota 5. Evet. Cyane. Aslında benim size söylemek istediğim başka bir şey var. Hagati hari ikintu nshaka kugira ngo mbabwire. Nawe ngagiye kwatamo igisasu. Abyangize byose. Akiri aho. Barış. Barış. Çağıran maalesef Zehra'ymış. Çok üzgün. Barış niwe wahamagaye. Witonde. Byagenze bite kandi? Uretse urebe bamuhaye message. Oğlum. Bisa nkaho imuhagarika mwana wanjye. Yakın seni bekliyorum. Uravuze ngo hari ikintu ugiye kuvuga turategereje. Oya ndisubiye mbaye ndetse. Uretse urebe. Öyleyse Barış'ın yerine... Rero uretse Barış ko hari ikintu yaragiye kuvuga ntakivuge. Nanjye hari ikintu cy'ingenzi ngiye kubabwira. Burada sizinle yaşamaya karar verdim. Nafashe umwanzuro wo kubana namwe hano ntago nzongera kugenda. Oğlum beni kırmadı. Tam bir aile oldu. Mwana wanjye se urumva ugiye bitaba ari ikibazo kuguma hano ni wane umuryango ukaba wuzuye. Baba yikangamo. Chahide yikangamo. Garafrere yikangamo. Yeni yardımcım bile var. Rero mfite asista mushyashya. Afite asista mushyashya. Ndagira ngo mubagaragarize. Gelebilirsin. Wakwinjiraye. Asista mushyashya ninde? Uretse urebe. Uretse urebe. Asista mushyashya ninde? Barış ari message bamuhaye kumbe. Zahira. Yalmaz. Ni wa asista mushyashya wande? Watarati. Chamaya. Sasa tuzi ko bamusize mu rugo ngo barabonana mu gitondo. Uyatenze ikirori. Sasa ageze hano gute buretse ure filime. Ariko se kararangiye nukuri ku Imana. Ibi ni biki mwo kacwamwe. Filime iraryoshye we. Episode ya 5 kugeza n'ucikwe na 6. Biragenda biti. Uyu twamusize mu rugo. Umwe agwe mu kanwa abandi bagwa mu kanwa. Uyu mukunzi we niwe ugiye kwa sister mushyashya wande wa uncle we. Mwitone muri filime iraryoha. Biraryoshye we. Tubonane muri 6 ndibakunda cyane Imana barinde mbibutsa gukora subscribe. Ciao ciao. Hasta la vista. Tubonane muri episode ya 6.